Uyu mukobwa kugeza kuri ubu afite imyaka 26 yavukiye muri Afghanistan. Gusa igitangaje nuko ababyeyi be bagerageze kumugurisha kugira ngo abe yabasha gukora ubukwe mu buryo butemewe ubwo yari afite imyaka 10 yonyine y'amavuko. Nyuma za kugeza imyaka 16 nabwo ababyeyi be bagerageza kuba bamugurisha kugira ngo akore ubukwe ashake umugabo. Nabwo uyu mukobwa biza kwanga, gusa nyuma byamugize icyamamare kuri ubu yibera muri New York. Bamwita Sonita Ariza, ni umwana mutoya, akaba yaravutse mu 1996. ubu ngubu akaba afite imyaka 26, akaba yaravukiye mu gihugu cya Afghanistan. Yaje kwiga rero muri Wasatch Academy ndetse kandi yize no muri Barigi College. Gusa uyu mwana w'umukobwa Sonita Ariza yakuriye mu buzima butangaje kandi akorera mu buzima bumugoye cyane, bitewe nuko umuryango we washatse kumugurisha nk'umugeni ubwo yari afite imyaka 10 yonyine y'amavuko. Gusa biza kwanga, ariko ababyeyi be barongeye baza kugerageza none kumugurisha ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko, bashaka kumugurisha nanone, ariko Ariza nanone biza kwanga, yihagararaho nk'umwana w'umukobwa nubwo bitari byemewe yuko bamugurisha, aharanira uburenganzira bwiwe. Nyuma gatoya rero umuryango wiwe waje kwimukira mu gihugu cya Irani ubwo wageragezaga guhunga abatalibani bari bari muri Afghanistan. Bagezeyo rero mu gihugu cya Irani nibwo Ariza yabayeho akorera rubanda, aho yakoraga akazi ko gusukura ubwogero ndetse agakora n'akandi kazi ko mu rugo gatandukanye. Utuzi twinshi yagiye adukora uyu mwana w'umukobwa agira ngo arebe yuko iminsi yaguma kwicuma. Nyuma rero uyu mwana w'umukobwa Ariza cyangwa se Sonita Ariza yaje kugerageza kwigisha gusoma ndetse anagerageza kwigisha kwandika. Mu nyuma ahita anaboneraho avumbura umuziki w'umunya Irani witwaga Yasi, waririmbaga ibijyanye na rap. Bitewe nuko uyu mukobwa rero yakundaga uyu muziki w'uyu mutipe wo muri Irani waririmbaga injyana ya rap, uyu mukobwa yaje kwita anaboneraho ahita avuga uti ariko ubundi ndi mu biki wahita nanjye mfatiraho nkatangira kuba nahimba. Nibwo uyu mukobwa rero Ariza mu buzima bwari bumugoye yahise afatiraho atangira guhimba indirimbo yiwe ya mbere. Iyo ndirimbo yiwe ya mbere rero yayise Bridges for Sale, cyangwa se umugeni ugurishwa. Ni indirimbo rero yahimbanye agahinda kenshi bitewe n'ibyamubayeho nyine bashaka kumugurisha, niyo mpamvu nawe yahise ayita Bridges for Sale. Mu 2014 rero yaje kujya mu irushanwa ryo kwandika indirimbo, aho ngo hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biza no kumuhira aza gutsinda iryo rushanwa, bamuhemba $1000 cy'idolari, aricyo kingana na miliyoni y'amanyarwanda. Uyu mukobwa rero yakomeje akora indirimbo zigiye zitandukanye, agenda rapa, atanga na inspiration cyangwa se atanga ubutumwa abugenera abakobwa ndetse kandi anabugenera ababyeyi bashakaga kuba bagurisha abana b'abakobwa mu buryo butemewe, bashaka kubatanga kugira ngo babashe kuba basanga abagabo nyamara mu buryo butari bwemewe. Uyu mwana w'umukobwa rero yakomeje kuba mu buzima butari bumworoheye, akomeza kwirwanaho. Gusa nyuma yaje kugira amahirwe aza guhura n'umugabo witwa Rocky Hustler Morgan ukora mu gisata cya filimi. Aho ngaho uyu mugabo rero yahise atangira gufasha uyu mwana w'umukobwa Ariza. Indirimbo yiwe yari yarakoze ya Bridges for Sale, arangije ahita amufasha kuba yayikorera video.
uyu mwana rero atangira kumenyekana gake gake, ndetse kandi uyu mugabo Morgan yaje no gufasha uyu mwana Ariza, aza no kumufasha kuba yasohora filimi. Gusa igitangaje nanone, uyu mwana w'umukobwa iyo filimi uyu mugabo yamufashije gusohora, uyu mwana w'umukobwa yaravuze ati nta yindi filimi nasohora uretse filimi ivuga ku buzima bwanjye n'ubw'abandi bantu bameze nkanjye muri rusange. Iyo filimi rero yavugaga ukuntu yaje gucika ababyeyi biwe ubwo bari bamutanze mu bukwe, ubwo yari afite imyaka 10 ndetse n'ubwo yari afite imyaka 16. Iyo filimi rero ni ibyo ngibyo yagendaga ivugaho, avuga uburyo bari bagiye kumugurisha, avuga ndetse no ku buzima bwe yagiye akuriramo, anavuga ku buzima bw'abandi muri rusange muri rubanda, avuga ubuzima abana b'abakobwa baba babayemo, ashaka kubavuganira. Nyuma y'uko rero yaje gukora indirimbo aza kuyishyira kuri YouTube, amaze kuyishyira kuri YouTube yaje guhamagarwa n'itsinda ryitwaga Strong Heart Group. Ni itsinda ryitwa Strong Heart Group ryaje kumuhamagara rero, rimwemerera kumuhereza visa yo kwiga, akaba yaza kwiga muri Amerika. Uyu mukobwa rero yaje kugeza kuva mu gihugu yabagamo cya Afghanistan, aza kwerekeza mu gihugu cya USA, United States of America, abariho aza kwigira. Kuva 2015 iri tsinda ribimufashije muri rya Strong Heart Group yakomeje kwiberayo, ndetse kugeza kuri ubu ngubu yibera muri New York, hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwana w'umukobwa rero Sonita Ariza ntago byarekeye aho ngaho, bitewe n'uburyo yari yaratanze inspiration ku rubyiruko, ndetse anayitanga inspiration kuri government zitandukanye. Uyu mwana w'umukobwa yaje gutsindira ibihembo bigiye bitandukanye, aho mu bihumbi 2017 Ariza yaje gutsindira igihembo cya Asia Game Change Awards. Ibyagarukiye aho ngaho kandi uyu mwana w'umukobwa mu bihumbi 2018 nanone yaje gutsindira nanone ikindi gihembo cya MTV Europe Music Award. MTV Europe Music Award aho ngaho hari 2018, ni igihembo cya kabiri yari amaze gutsindira. Gusa nanone ntabwo byari cyaho ngaho, bitewe nuko uyu mukobwa none yakomeje gukora indirimbo zigiye zitandukanye zivuga ku buzima bwe, ndetse kandi zirimo n'inyigisho. Mu bihumbi 2021 ejo bundi ahangaha yatsindiye ikindi gihembo cyitwa Freedom Prize. Freedom Prize mu 2021. Nanone kandi muri uyu mwaka none wa 2021 uyu mwana w'umukobwa Ariza nanone yaje kuba yatsindira ikindi gihembo cya Muhammad Ali cyavuga kuri Humanitarian Awards 6 Core Principal Winner for Convictions 2021. Nicyo gihembo kindi nanone yaje kuba yatsindira, cyitwaga Muhammad Ali Humanitarian Awards 6 Core Principal Winner for Conviction. Nicyo gihembo rero uyu mwana w'umukobwa yaje guhabwa nanone muri uyu mwaka wa 2021, bitewe na filimi ziwe ndetse n'indirimbo ziwe zigishaga. Nibyagarukiye aho ngaho kandi uyu mwana w'umukobwa filimi ziwe zaje gukoreshwa muri Sundance Film Festival. Filimi yiwe iza no kuba yanatsindira igihembo cya World Cinema Grand Jury Prize. Iza gutsindira rero icyo gihembo. Iyo filimi yiwe kana none yaje kwerekanwa mu 2016 muri Central International Film Festival. Filimi ziwe rero zakomeje kumugira icyamamare, ari nako indirimbo ziwe zimugira icyamamare. Mu buzima yakuriyemo bwari bugoye rero, ababyeyi be bashaka kumugurisha. Uyu mwana w'umukobwa kugeza kuri ubu ngubu wibereye muri New York, aho arimo arera amafaranga ameze neza cyane. Icyo nakubwira nuko iyi ni baza Hozaho
twandikire utubaze ikibazo ufite, utubwire uko bimeze, ubundi natwe tuzagusubize mu biganiro byacu bigenda bikurikira. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi ukajya wibanira nanjye Hozaho iminsi yose. Ladies and gentlemen, nakure habi utava na nakure heza utagera, byose birashoboka. Gentlemen, kanda subscribe, tuzahure mu kiganiro kindi cy'ubutaha. Mubwira uti iyi ni Hozaho TV, kanda follow kuri Instagram yacu ni Hozaho TV, ndetse dukurikire kuri Facebook ni Hozaho Entertainment.